Ko ia kai ngai te mole atu ia te ufaka papa I te awhiawhinei, mahalo te alonga te kātaki a koutou tatau e mamatamai te televisio I te flavi ani o te tālea. Ko ia I te ahonei e tau paralau ki te matanga ani ko sangato Maria Vianney. Pea I te whainga Maria I te awhiawhinei e tau whakatahilewa pea mo te potu ani o Absalone Manupuava mai te kolo ia o Utufua. Ko ia Absalone e morea te whakapapa I te awhiawhinei malo te alonga tau whakataki. Te whetulaki te ahokatoa ani pea masila mai foki ke tau whalawe. I foki. Maro I porito. Whai ape ke o te hina ngau e furi. Mo tuanga ane ngau e. Maro toko tau ofa maro alo I te pongpongi. Pea maro mo te kua whaitake o te ngau e. Ko ia ko te whalawe e tātou api e paralau tā whito ki te o mātanga o Vianney. Kai kuali liu ia te ki sangata o Vianney o tātou, ko heki mātanga I o Vianney o tupu, ko tona tūlanga, mo tona mokomoko, mo tona matalele, ko ia ko whia aru tō mau ki ei te hai o haere ki ai. Ka uloto pēke ke whakamahino mai, I te pāki ani whaala pēke mo matamai ki te kainga, o te tūlanga o te Vianney. Ne iei he pāki a whea pe ko he sangato a whea pe ko te he Vianney a whea, ne tuai pe ko hona whauwho o pe ia ani. Maro e porito. Tuku pēa ke whawhetake atu hona ki whahenga whakataritari. Paka e more sio mai te hae au tō kukoro e na tō whiawhia ki ai. Ka au paralau pe au ki te mea ne hoko. Mo oni. He koho tonu ani ne whaki ai. Ko te kongai ne hoko ia mai te temi ke e vai a Paulo Riongi. Pea kuana whakaafuka ki tona au ki whamiri no mea. Pea ke mai heki I whakatātā ke awe o tuui te konga mea ae ne kua hau I a haere mai a tō masikuri mo toka o whakahino hino. Pea kua usitera te konga mea ka kua te aronga te mauri ke kua tonu ia ke maroro ia. Pea whakahifoia ka amaharo te loa whenima. Whakaosi osi pēo te kare merita kua hou fugi o Vianney. O whakao, e langa te ngā ua atu I ngā ota. E langa pe ia, ne heke hona ki foi piesi I porito. Ka ko te tano hinga fuki ae, ne ko te temi ae, ne ko te suriko, ne ke whakamoni ai fuki te ewa ani fuki a mātou ko muni. O ne mora ki au mirio, ne kua fitu ngā ua whepe. Ia te ki foi piesi e... Te ki foi piesi e tau mai ki te koro. O kamakamata ake te ngā ue. Pea mo te uki ofa pere vai au te hai ua wake tanu te uki me ofa o. O au e pera mo tana ausi. Whai mo te ki I whare whakataritari hai. Kaina mora he koe whare a whea, tūrang whare a whea ai porito. Ia. Ko te hate tupuanga tona awe lewa o whakatuu iai te ki I konga mea he maorunga iai. Whalaka ke tuku mai? Nea ko te whakakaukaure wa whukia te ewa muni. Ke awe ki ai, ange he hau whakianga o te tawhito ko te motau koro, e marohi te kumi mai o te mauri mai te tai. Ke tapuakina te... Mōre tapuakina ke maho uika kai, tapuakina ke hau mai te tūtāmaki. Mai tūtāmaki. Ko tā whakahui kona e mahino mai ne koko tonu aine na whakahoko I a te ngawe. Ko tā te konga Absalone ne ke longoi I te tuku atu le wae, ko koe ae hange tamai ki ai pe tufunga I te whau o te ki no fuanga pe ko te tūlanga o te Vianney. Maro I poreta ko tau whehu I mauhinga whoke. Kai au tuku pēka au tari atu. Ki te ngata anga o te mea au wharangia. E ni ke au whuki te temi e ni kua tōta onga o toko tahi whuki lewa. Ka kua au io pērewa ki te konga ia, e mora ki au ngā whakarongo, ka au aru pēma haku utamariki, whakahinohinoanga he ki I konga ke na tau whai, ka au haku whakau aru ki ai. Pāne mora ko he konga ia, au siotu, tahi mora ko he toi whai whare. Ko te ki I konga pēma o whaka maru I pē, hange pē, au lau pē au, hange pē ki Aristo, mo o whaka maru I te u maoni oni. Ai ki au, ne pane mora whakahina pāki ai porito. Ko te uki I konga o mau toka e tako utaka ngā ue, pēu whetātānaki, au mai o whai ake te
te ki ngā ue. E whi maare pēla ia. Ia. I te aku sionga whuki e taku alu ko he kua o kaku ki ai o whakamokomoko ai o alu o haere ki te sangato. Kua tuu ai whuki ia pēr mo te mafutapu, ka e tuku ia tona ki fo i puha. E whēla ke whakamahino mai? Malo e porito. E ko te historia whakakata whuki, e au awatu pēna nei, ko te ngā ue ane kamata masiva. Pe hau pe mo te u whakakaukau, aki te mea ofa te kare merita, mo re aunga hana parapara. Mo re mea te viane e uka mea whuki a ai o mo rewa te pure aki o whaite ki fo i tūranga. Kau pasi ma te uwhahai, kai ma te pasi o ata te hanga ki whaioa, ma te pasi o ata te hanga mai a ki uta. Whaite whanga mare, pēka au lau pēo ne o te ukonga ia ko te ngāua tapu ia mo re hoi hoko no he mea ia. E to e tokoni mai mo nātou ki te uwhakaukau, whakamārama i te whai pure aki. Ane mara uia ne au whai ukonga ia ko au whuki ane au totongi te ukonga. Kai loa, ko te umea au whapea te hahai. Whai atu i Whai aki ei si... Ei. E longo pe aia ki te ukonga a ku whai e pupunu matapa sio ata. Aru tahi a whainga e ngā ngāu paparangi o totongi. E puna maori lai a mātou ko mai. O mai lai a ui mātou he ki totongi. Ka tāku, e haurai mo te tahi Kristiana o tau. Io. Ei, tōna tau. Ne hoki ko mātou ia, mātou o roto o whai tahi uki pure aki nā mamama. Ka ne hau te oro tahi au hai a mau whainga mari e o tō mai te o totongi. E mai lai a. Ko stokalele ia. Stokalele ia i pore tau. Tōna pē whakapiki-piki o te uki konga. Whakele toi hau whina tō whakapiki-piki. Ko mātou ia ka te usiri kone pē te tai mea. Io tō ki mea whakariki-liki lewa. Ei, e mātou purusi pē, nā whai atu pē, mama. E whi rā te aronga te ngā ue i pori tō. Ka e, ko te konga i whakaka ne au te hora muri whuki te konga. A ki whuki e au tau veri whuki au, ka e whuki si tahi a kautu whunga e ku mā mātua. E mora whuki au, whia uianga lewa whuki au, whakato tonu hana tau ngā au e au whainga i pēi te kamataka ma tō whelongo i whakatahi te u whakakaukau, pe au ki whakahoko he konga. I tako tō kamatahi a te ngā ue i o te ki mātanga ia poko te sangato mo te mafutapu, ne kua au te vai ki ei, pe mo te hila ki te ki konga mea ia. Kusi u whainga ta āwho ki ei i porito. E whai atu pēa kua tō mai ta matou ki whoitane, o matou whetuku puai pēa o awe utu ki ei o whonu. Pe a watu mo te tahi upoe o tūhuhua. E o mai mātau he ki oste. Ki o tō ki vai ia ia. Vai ia, whakaunga whuki ko te kaunga ue ne more matara ue, ko si kau mātua pēr whuki. Io ne more hai whewhai se kaunga ue ko tō. Ka hauki longo pēr te uwhanau marorohi e wā, e whai aki i kura pēr o roake. E whai atu pēr e whi mari o pēr. Ako te upoe a ku ango, e mato hifu mai pēr mo ia te a whewhi. Te whewhi. O utu pa matau hake atu. Nei e ta whuki tahi temi. Ne kua whai te utu vai te ukai pa mo te whareani. Io. I ngā auta. Pea ko he kaisa, pa ko te whetokoni aki. Ko te whetokoni aki koe pea e te maukarasi ai pea masi api ani. I te vai o te moi vai. Au se whuki e mo te ki whare hange tarifangona. Ne ko te uwhaktu tōpe ia koutou i te lakanga ai. E ne tonu whuki ake lahisi ki whare. Ai marumarunga o te u maoneoni. Kua lava whuki ia, ka siotu whuki ia, ko si haa ia. E ki konga, ta whito te u kautahi e o mai o whaihana tau ki a whaikore. Ke osi, oro whaikore te ki tūranga whakatātā, pe osi pa mai o māmana ki ai. Ia. Pea i te whakahoko ia o te ngā ue, kona mahino mai ne kamata pē whaingata avoki mole he foi whala pea mo te uki tokoni ne awatu lewa ki ai. Ne fualoa tako tō whakahoko ia te ki ngā ua o te mafutapo pea mo te viane? Wara ke au manatu le rei ka o hange au ne tana whahinga lahi mahina tōru. Io ne mahina tōru pē. E. Ka au ne mahina lua vai lua pē ia.
langa atu pefukia ne hanga peko te konga nao e tōna nei. Ne mawhuki tāku uki mo i papa. Io te temwhakai ke tō ngā wai koe. E whituku mai lai a whai ake. Whakatoa atu uki mo i papa te koro. Mare la ta mo te sel sua te umbea furifuri. Ne mare tō te tongi he mea mātou. Ko te mo i sima pe, mo te kirikiri, mo te pusia. Mo te one. Mo te one. I te tūle whani o te ki sangato mbea mo te maftapu. Ka whia alu he tahi ki ai o pe alu o whaikole, o pe alu o mālolo, whakamokomoko. E tonu ke whakaui ki te kolo kotou pe e awa pe ki te haifuri. Whakarere koe e pore toko. E koe nā e ngari nofa mo te whanau ana. Pe koe te hina. I wharakiko mo te karawi. Ko te wharea te atua. I uwea nei, mua futuna. Te taupe mo te whenuara. Whakawa ki e ke oro. Whakamoko ai. Mo hako te mo whaikore. Ia. Ko te ki whehu whakaosi pe ani Apisalone, kua osi lewa. Ia te ngā ue, longa i te ukinakina, te uwhewhehe. Ke hau lewa o tu atu i te hu atu o ke sio ki te ngā ua ne ke whakahoko pēr mo te umātua. Ko te lewa te konga i tau ohinga tu whunga ke longoi, i tau sio i te uki ngā ue, longa i tau whainga tā ia ne hoko. Maro e pore tau. Ko te konga ani te whakamuri mai ki ei. E ora whakau o tu nei. Ko toi ai whakatako tahi u whakaukau ka kua toa muri whoki. Akana ne ulana e langa te ngā ue e sio wharara ki he whoi whara. Akana rāne mara whai tari whango naia. Ne whai a kelai he mau whukitona ia whai anga. Kako e whuki kua whai pe lasi ko ngā e wharangi a pako te ume pe tapuakina. Ele le pe tona veri a he kai moni. Ia. Ko ni kua whakaosi Apisalone te temwhilawega tuku atu pē na i e hau kupu whakaosi pe ko he whakaamu. O hinga pēr mo te taupau pe ia o te uku sangato po te uki mātanga i te mauri o tātou. Whakawhitai i puri tau te whehui ane ko ka toi whai mai. Ko te taupau ia o te sangato. A te tangata take toko tahi pe ia. Mo re whearai a kau akoi. He tui a he tahi. Nā o whai atou he tahi whae. Kai tae mo nianga te whae a tā o whiai. Ko te atua ia, akita pēia te lolo vao, hokuta ki iara ki tā o ki ai. Ia. E whakamalo lahe atu Apisalone, kainga, koe nā laga te kātoa atu te whalawei pēr mo te tamai ani, ko Apisalone manupuava, o hinga ia pēr mo te ki sangato viane, pēr mo te maftapu ani pē, te uki hufanga ia o te kolo o utufua, ta une pēr mo whātu.